Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o na tamua I le nei aso. I le tala toi Tuli-Loa ua toi whawhangu mai le fiu anga o sa le lolonga I Savea. Folanga tai fono le fas. I taimi ona whainga kempeni o palo tatele o le lua o lua tasi. O le nātoi whaamanatu sa le lolonga. I le sunga la aulia mali atua pola ta iwao le uatea Fosi Schmidt. E whaatatau I se leni na ave le malo I whanua sa le lolonga na whaatau le malo taluai I tausanga watuanai, peitai. O le singa al fono whaatonu por kalame miliona tala le malo. Whaawalani ai loa le Tuli-Loa sa le lolonga le sunga la auli. La auli. Wau su popo le sa kuwa o kaukua. O ingiei male whaku ngakako pero ia. Sa e malele. Kapa au mo sa lolonga. Au ako ke popole. Ana ko kura I mai le whainga malo. Ele o lama le kuperenga a mai le malo. I le konga ele renga kuinaku mo le malo. O le iai le koru milionga ma ko ke koi au mai I o konga au. I lima o kapa au mo sa lolonga. O le mo ma ko whaikau. O le o koe umise kai. Ai umalo ko sa whainga. O pe ela o yerse. Yero. E pa pega fo ele wa. O le ngai ai ku ia kula. Ku ia kula. O pe e o ia ku pe wa. Kano fai de makomu. Wa bali e fua ia ko upu. O le ngai ai o mo lu ngai. Matali whaita waila auli ele ese upo le taimi mua ese upo nei. Ainga makapau le malelenga le mari e ko me fali fia me fali sera fai. Dai ele fa ngalo a fia I shonga bao. A fai ko ke mai kau le kai au ni le mako ko ai malai fa. Tangol me kau fai. O ngai e u fale ai kala fai pule. Marco ainga vo ngai o fai ko o ku mua se la fai ma se la fai ku mua. Por ngai aso fa fe kai ko fa ma fa ko kanga. O le wa mai le malelenga, le wa mai kulenga, le wa mai la ko fa. Ia se fa lo longo la ngale fa ko fi mai le fio mai le. Bingska kupe. Bingska kupe le ma fili le ka ko malo. Ia e fa sorto ma wa ino sa mo. E ai la malangar ka ar ngai. O ya. Ele ese le upun fa ku mo ese le upun ke ngai. Ya. Au mga fola sia fa ya mai fa ku puanga sa mo. Fai video male. Fai video male. E oi la kele upun makal. Kele up fai markal fa le. Oia. Ale o ka ko fe roi male fa. Au yo ko di man video mo mo. Le usang mo ko mix ka ko family mo ngai le bakua. Le ke kau kan kala mai ngi fala au. Yoi, ko baya. Yoi. A sira fo. O le mai mo sa mo la ngala fu wedu mo fam kala nga ka ko upu makala. Ya. Pa peo ngi for langa ile ka mu. Pa fia ba fa sala fai. O le fa ko alua amale afa ka usanga karu ku la ita ko anya ka wa vel malo. La ka usanga mau ko bai. Right. O upu ayan ka ko fai ka ko kalwanga fai ai ngai ko ku yon. Fiu le maka. Kangane makambua mal pa iyo le ku malo. Wala ka fai me ngaka mo fai la mo sala fai le ku wal malo. Yo, ele ni upu evangai. Le fa ko alua ka usanga malaf. La sa ko ki sira ka fai ngol fai nga malo mai pit. La sa ko bai. Ba mai ko mi yo mo mua. Ko family yo ngal belele e mai. La wo ko si sira le wa, la sa ko si sira ka fai nga o lo pau. La wo fe la fi mo le wa. Sale ya ia me mo mua nga ko si fia. Ba un pase so le ar marsa mo sabai.
O lea ka mo fai aku whaare fia mar parsala fai, o le kakaro fai ngā malo, lava le usa. E rei fausia loma se aso skasi a ro fa solo mai pea, pea ki ngā inga o kako ka kumu. E ui ai ngā kele kala e lea e vaea, o lea lava e folo ale o ngor me lea. E ko ke vai ele fai ngo fia ka filinga. O mea ia aku ngalo i e kako, mai maue pea masau fai ilo ko kofi. O le mea kongu ai whaasanga e iau mar kofi, mar mi ska le ko ke aku ngalo iai. Awale a whea forka ko poloke kira. O menga, o me kala mo ai ka kou le menga, uma ka ko whai upu ai. Ia o lau ka kalo nga, ia ngai mea nge whaua a maisi ma ka upu ngingi ai lea so. Ia ngale makuia lea, ai o uma whai ka ko upu fo ia, pipi, o le kasi wa kulasi ka ko upu makala. Pau lama leo ka kalo, mau leo sa. O le ko alua ma le alfa kausanga. Mai le fasu kausanga ngara langa ka ko kumalo. Ele ia ma se menga fai ele wafu le. Ave ele pe menga ko kala mo ai fo. Porque kalo ia ma le fa lo mau. O musa chalo lova. O musa ele fai mo fie mele fai. O le miliona lea ua whaamatu atu, e toe wha miliona o lo toe. O le atau mawhai le me ngatai le mawhai e ui ina ua savali le tolu tausanga o le nofua inga. O lo whaanga solo mai pea ia ati na enga o le tunu pe ona ia sao noa. O mea nai tala noa ai tātou wa uma o na whai upu i ai. Wa uma o na whai upu ai na ia whautua ia maule o na sa ile fio anga. Whautuanga ia sa longa e maule to vai. O le whalea onga o le tiute o le whaipule e sa ili awala e whauai le whalea onga. Sao noa la auli o le miliona e leo ni tupe le fas o tupe le atunu lea ua toe whaasafua mai iai. Minsta o ngā luenga ma le whaipule e lo tango fia le mta upu o lo atu ngā luesa le longa e pe o le whalea onga. Ai la se itala noa le minsta o ngā luenga ma le whaipule e tango fia le mta upu o lo atu ngā luesa le longa. Ai o le aunga o le asi singa e sa le longa mai si tu malo sa vai o le fia iloa pe na wha pe fea o na wha o ngā le miliona mua mua. Ma vaenga o le tu malo e te tau na ave i aile wha mua mua fua ilunga o whainga wha vai. Ai o le whaafitai al te fono o le miliona le sunga la auli ia sa le lolonga, ma ia ta watu e maua lava le awala e whaatupe ailo la tu whalea onga. O lo tu mau lava ia inga o le tau fonga mo ngā lue ngā tina e o le wafui mul whanua, vanga nā ai le uto e tu atu le awa noa i konkalate e whaau o ane ai ala tau tusi tau o foila sfraile nei le salua i vau aperila. O ngā luenga whaatino i pe untu inatu i pisini si tau ofo, e au fia i le whale mo le au leo leo whanua, o le wala savali ma whale ui fau. O ta ua le whaasirisilanga whaalawa i tele mai le ofisa o le SPA, le Samoa Port Authority, le pūlenga o wafu, e ta tau o na whaau o ane tau o fonga le whaltupe tutu tonu i pia le suta si le tai au. O mai ta wino ta penanga umalawa ia le ngata mo le whaale leia ma si itia, tūlanga tau le soifua malo loina, o tangata whamlanga ai o malo asiasi mai fafo. O Samoa le sia tunu olo a wai le alo ia ina o le vai aso mo tui pui pui. Lea o whaalagulua mai le mtanga luenga le soifua malo loina. E amatai tu inga le vai aso le nei lua sulfai o le stolus fulo a perila. O tai masani ai lava le tausanga taitasi beita ai. O se tausanga whaapitoa le nei pāti bati ai le atoanga o le 5 tausanga talu na whaawau mai pea. Le whainga o tui pui pui. E le WHO, le World Health Organization. O ta ual whamtalanga le Ministry of Health, tanga luenga soifua malo loina Samoa. O tuinga ia wa whaasaoina mai ai le whaitau miliona o soifua o whanau le lalulangi. Ma whaamawina le langolango a Samoa a o whaangasolo ai tuinga nei. Ma le suinga o tui pui pui, sa awa wa i mai i tutonu o le tolu tausanga taluai. O nā tui pui pui e pe o na ta ual whamtalanga mai le matanga luenga o le soifua malo loina. O le atele so lato saolo soifua whaawau o tangata i le anga i atu i luma. Mai ua whai ai le tauwanga poster ma TikTok, mo le vaenga sfulua tausanga le matua malaloifo. O aia inga e au fiai, le atangi ai lea o le au ngā o tui pui pui maisi e whaamuta le ulu i le sfreile nei. Whaaftai i le tapo inga, whaaftai i te talo, ta tonu whaamlieina lau whaafonganga i nei fo i tūlama le nei aso, tātou tue whewila i le aso atai au. O nanga lawal nei, whai pēa lau Samoa, Entertainment TV, mai Samoa. Whaaftai fo i le Wendy's Design, mo le whala ei,
e tautununga a malanga I Samoa a sia nei funga lei I le Parahim le oro o ye le Wendy's design mo se la e